Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lalram sangralte Naktip thole ni November na sari ki Mizoram Assembly in thlan lawam turatana vote thlak ni ani wangin in thlan campaign chuan limin tlai khana vorto pathleng Mizoram Kaushan Shwai to the committee in Komin in thlan vote chair hun son tura CEC nenangen an siam non le chungchanga NGOCC MPF le political party tenen in ron khom le an tum thuan soi Manipura Borok pa ngayom le theinan security force den dap chwa be poyan thlak chun zom zel Rajasthan Jal Jeevan Mission na thona tur sum ti chung pen thu boy kai noya poisa fai le thildang chengwai bel cha som pakhat chuang hu mu chwa ani to Naktip thole niya Mizoram Assembly in than nei turatan campaign in avorto pathleng ta a in than campaign thei huni vo in tlai darlia top tur ne ma se pathian ni wangin ne zan thleng ba kha campaign langsar tham om to lo tura ngai ani Nimin chanulam khan political party sang ta chuan campaign khana hun an mang to hloma voilama po hian candidate le an mani puitu te chuan phone le thildang manga vote zong om thei ma se alanga pa wa campaign chuni zan khana top to ani Thole ni a chuan vote nei mi noi riat singa sang sari le sobruk pathum ten candidate za som sari bial za som sari palia ding te chungchang an rel fel to dona polling station sang khan chani som sari paruka vote an thlak do dani Chief Election Officer Madhup Via Sachuan in thlan lo om tura hian imbo sina pe felin in thlang turin aboi pui tu te anin pe to ni na soya wen himna lampo boina chuak thei veng turin anin pe vek to ani atia tun tumin thana hian vote tun malam zong aya vote atlak thata be sei thu soyin mi pui te chu vote thla vek turin a so mani CEO chuan polling station ven uluk ngai somthuma om thule polling station zazela somruka webcasting ti ani don thu po soyin ven himna ro mana fel tak siamani a har sana omlo turin ro mana siamani ti a model code of conduct board che in puna pariat andon to thule hete engma lian thama omlawa si vigil manga chin felani ati MNF President Puzoram Thanga chuan namle namin kar boina thledin mundanga zofa omten MNF sarkar chu anthlamwan pui berati a tun naya then omrama boina sanga MNF sarkar lai ne lo se zon na tlak tam takin antorna sat arin thua soi nimena thuam pui kona Aizawl East 1 bialin thlan campaign kharna he thui soin Chief Minister MNF President ni bok chuan Mizoram a rei tak chhungral tlan tam takan oma heng zon na thlak te unaw te enkol tur hian MNF sarkarin thei to pachua atia thamong taka Mizoram chunga omtir andu a sarkar lai puin thon kir turin te ma se thon kir lavin an mani tan puinan sarkar lai pui tangin chengnoi jathum dil chhuwa zo kani atia ramri hum halkonga MNF sarkar chuan thei to pachua thule ramri hum him angai pui mo ti po soyin asam ne nanin nor boy laya MNF sarkar na tho chumi pui ten an sha rengani ati Congress right to Dr. Chanchinthar chuan Mizoram chunga thalai hanei lo tam tak ommek te khai chuak turin Congress in ma chop sang aneya state dang te rola ke pen ve turin Congress a ma sona omni na soi Nimena Aizawl tlaba chancham mi te komna he thui soin Lok Sabha MP chuan Mizoram thalai zinga zazela somni pathum chu na mulawan ni atia heng te hian an tho om tok an mu theinan le an har sana atanga khai chuak turin Congress chuan thei to pachwa don ti asoi Putharu ra chuan Congress intiam na churam mi puiten ni tin khosa konga har sana an to te sut kian ani atia mason na mitina om theinan Congress chuan na an thok don ti soin Mizorama Central Sarkar mek BJP in thuk takalu antum mek atia MNF nen thok dunin tuna ZPM lam an hoile mek atia twalto party pani MNF le ZPM te chu BJP tanakong hon saktu an ni ati Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Sotan hun rei tak an sarkar chunga anti turan hlen lawa Mizoram pui te hne na ngai damadila Congress chu anin siam thato nia soin Mizoram hason nan Congress thlangtling turin Mizoram pui te asom Nimena Aizawl press laba chancham mi te komna he thui soin Pulal Soda chuan thlaibik nei lo sarkar dek eiruk omlo na thok chakle mi pui tana chorna om siaman tum ni na soya mi pui ma so na le hrisela chu an ngai poi mo tur zinga mi ani atia lo nei tu kun na thok thalai le kong sanga na thok mek te tan e zonang yel nget an nei theinan tang puina an bo sai don te asoi bok ZPM President Pudalian so da chuan kalphung thar mi pui sarkar din an tum thu asoi
nimena chanchu ba mi te komna pulalian so ta chuan mi puiten an mani ngai saktu sarkar an thlalhela sarkar omto te chu party sarkar an ni thena wangin an party chau an ngai tu thi din a soya zpm chuan an mo phurna le an dang lamna te ataka tilang thei turin mi puite chu zpm en chin turin an nge non ani zpm president chuan in thana thiang him fel fai monom tak nuaya in thana ni le thei an be sei atia mi pui sarkar din tuma pathian ram tundena om theinan zpm official candidate vote theu turi mi puyan nge ni na soya bjp sarkar nuaya om manipur zo fa te an thei ngil lova an thareng te po soyin zpm party chun an tan thei top an chhuwa reng ni na soibok pulalian so da chuan ramro rel na pathian ram thlentir tuma an aw mek lain party then khatin bjp nen thok dun tur anga an party an soi chiam ma chu poi an ti hle ti po soyin party dang nen tho ho an tum lo ni na soya bjp nen tho dun tum na om lo thu zpm committee sang point an ti chiang to ti soyin heti lai hian party then khatin thobel chian do lo mangin an rin thu an soi chiam cho poi tak zatani ati Mizoram Kaushan Shwai tu the committee MKHC chuan komin in thlan vote chair hun son tura chief election commissioner CEC henangen na an siam non le chungchanga NGOCC MPF le political party tenen in ron khom le an tum thuan soi MKHC chairman Reverend Dr. Chanchinthar chuan jertom ni khan CEC chief electoral officer Madhub via sakal tlangin CEC Rajiv Kumar hena December na thum hi pathian ni ani awangin vote chiar chu Mizorama chuan ti chi ani lo thuan thlen non le ni na soya pathian ni hi Christian tamberatan ni thiang him le serani a pathian bia le faktura mitin ni lenga anin khom na ni ani ati hetiang hi ni wangin Mizorama chuan sarkar thil poi mo ti ni ani lo anti a CEC an thu thelua hian election commission thu le hla hi darkar somni pali an ngai chan nuwa kalzel dan tur an re le don ti an tar langa an ngen dan chuan in thlan vote chair huni December neli emo ninga emoa son hlat ni se an ti ani Reverend Dr. Chanchinthar chuan zirtop zana in mukhom pol chu in ron tlangin an kalzel dan tur rel turin anin mukhom le don ni na soya anin mukhom hun tur ero chu asoi theri lo thu soi Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Manipura borok pa ngayom le thainan security force den dap chhobe puyan thlak chun zom zela Manipur police le Assam Rifles chang donin nizan basa khan Kangpok P district selai le amoi ngama zatan manani Assam Rifles PRO te chuna soidanin Scotland kho che vela dap chuan nan thona SLR rifle le a magazine muzzle loaded rifle carbine le a magazine ba ka in biana radio set an manani Nimin Khan Imphal West District Police and Imphal West District mun sang sang adap chua na tokin gypsy pathum le bolero pakhatan mana henglir theite police ta ni in ral thuam kemi puin security force an be tuma an chu sakani heti lai hian more khopui security team kal tur te chu ral thuam keng ten an lo dana wangin kho chunga an lut theilawa police soidanin security team Imphal le more in kara sanam khuwa miswal te hian an lo dangani Rajasthan Jal Jeevan Mission Sumti Ching Pen Chungchang Chui to Enforcement Directorate ED chuan tangka fai bank account le thil hlu chengwe bel chati le noi somni pakhat vel hu an mu chuak le a Social Media ED official tarlan danin Prevention of Money Laundering Act 2002 nuaya zirtop ni khan ED team 10 Jaipur le Dausa a bank account te po telin mun somni parukan dapa PHE department official te office le chena in te ba ka mimal ininga mazat dapin chengwai bel chanti le noi somni pakhat hu an mu chuaka hengzi nga hian anei tu ber share lo tangka fai cheng noi somli pariat le bank balance sa chengwai bel chakhat le noi somsari pathum omte ba ka lekha poi mole digital man ro cha sang sang telani heta boy kan noya hian tun thlangin chengwai bel sa som pakhat chuang ED hian an mu chuak to a hengzi nga hian silver le rang ka chak chengwai bel charuk le noi som nga hu atelani National Games way som thum basari na goa nei meka ramchong mun sang sang atanga infiam mi te medal la ngei tumin anin be chhauzela man lai tanga India infiam na lar kabaddi le kho kho te po nimina tang khan khel tadani don den puna Maharashtra medal za som sari pakwala to Imphal takin man shwaya Services Sports Control Board in dotin Haryana chu pathumna ani mekani game se Goa state chung mun sang sang mun somni pariata ne ni a don thla ne Goa zo felani ang Chanchinthar ti top na tlang pui
Naktip thole ni November na sari ki Mizoram Assembly in thlan lo turatana vote thak ni ani awangin in thlan campaign chon nimin tlai khana vor to pathleng Mizoram Kausan Shwai to the committee in commune in thlan vote chiar hun son tura CEC nenangen an siam non le chung changa NGOCC MPF le political party ten in ron khom le an tum thuan soi Manipura borok pa ngayom le theinan security force in dap chobe puyan thak chun zom zel Rajasthan Jal Jivan Mission hathona tur sumti cheng pentu boy kai noya poisa file thil dang cheng we bel chasom pakhat chuang hu mu chu ani to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani